telefola Radio Samoa whaatalo whātu i le nei tai au, ma lole soifua manuia, usimea le whaafonga o talo le aso whareile. E tatau I atu no Pasifika o loo whaongaina tui le AstraZeneca o na whaawau pea. O le tala lata mai lea mai le whaala potopotonga le soifua maloloina lo langi WHO, whaatatau I le tui puipui le COVID o le AstraZeneca le ua fesilingia lona saonga le mu. O fiti le wa mata whaasolo tu inga whaonga le nei vaila au, whaapea I tonga le ana amtaliana nafi. O le amatanga le masina le ana sa waitala me le auso esu e Europa, e ono feso o tai le nei vaila au ma poto I toto le ua malili wai se whai numero I titi o tangata. O au se talia le ana ta ua mai fo ile masalo mi o le AstraZeneca I le maliu o se tina New South Wales I le aso na soso o ai talo na umo na whailo na tui. Ma ua lapata ile ta ita o lea malo Scott Morrison e awale vave e tu o ia le AstraZeneca o loo whaiapea so e so enga. O lea ua sui ai ma le tui mō tangata I lalo mai o le tailimas fo tausanga I au se talia, sui ai nei le Pfizer. Ai ito tonu lava I o New Zealand, pau le tu ai ngā vaila au o loo whaonga I nei le taimi nei, o le tu ai ngā le Pfizer, ma o loo ilo pea I le soifua malo loina le AstraZeneca mō le Pasifika, e tu sama whaasilsilanga le malo, le ana whailo mai le whaiunga le tausanga tālu ai, o le a whaalu le 5 miliona tāla Amerika mō tui o le Pasifika. Ma ele mawhaia nei so e soenga o na so o na o foi nātu le AstraZeneca I atu nu e au fiai Samoa, Tonga, Tuvalu, atu Kuki Maniwe, ele I o ele MedSafe. Ua whaaleo ngā ina ele wheo haisa o loto I le vao New Zealand ma au se talia. Le awa noa o lo iai le taimi nei e mawhai ai e pāsese e uia au se talia pe transit o na whaau wau mai I New Zealand. O le asunga fua le vai aso asau, o le asa o loto ai le whewa I le vau atunu e lua, le to iai se whaanofo I sea, peitai, o tu unga wa iai, e le o talia ai nisi pase se taunu uane au se talia, e le whaamaliaina tu unga mo green flights. Pautanga ta au se talia o le ama whai ona whai malanga mai I New Zealand, I lalo o whai ngā malanga wa alelo I lato nei, wa ato le se fulu whaaso o I au se talia. O le ufa mautino fo e kamupani wa alele ale e New Zealand, Qantas, ma le Jetstar, pau whai ngā malanga o le ao lato o whaatautaia, e mo I lato e whaamaliaina le sone mea mata le nei, o lo o mai ei lato walua vai aso o I au se talia atoa, ma le whaamaliaina o isi tu unga. O se swing o le a whaawhainga tai tangata kiwi o lo o wia au se talia whaato a whaawau mai ei lea I New Zealand. Ais whamtalanga malimtanga luenga le vai I fafo, o lo tau mawhai nei e whaatala noa se fo le whaafita auli, vi tai o se whaai unga whaapisinisi na whaia mō kamupani wa lele mo le vai ina o whainga malanga. O la au malosi na whaapapana na fi se tasi o whaletali malo I au kilani, o ni whetawa I ngai le vau le Mongols ma le Headhunters. O le whaamauninga lea mai le minista o leo Porto Williams e tusa ma le mata upu na tula I mai le Sofitel ana nafi I le tae au. I le whaamauninga ma le minista na po, o ia whailo ai fo I le whaapopole ina o ia I le whaatupula ia pea o ve singa I le vau kengi. Na vave ona o atu le tusa ma le lua se fulu leo I lea whaletali malo. Muli ai anga I atu I se tasi o whale o ai ngai ora kei, ma e toa lua lewa mōli e le taimi nei, tau sa ili ai pia leisi toa tasi. Whailoa le minsta, o loo whaawa pia so e so e ngā le ofisa I le taimi nei I le vāo kengi. O le tūlanga I whaafta iai e le iai se isi le au whai ngā luenga, po o se tasi o mālo I lea whale tali mālo nā whaina I pulu whana. Ua le tau no ule mitia Mike Pero e ala I le whai o lana I alava wa alele. O le ana iai fuafuanga le ali milionea e ta talala na Pasifika Air fea lua I le vau New Zealand ma le atu kuki. Na mua I whailoa e mai ki tala le News Hub o loo solonga le leile whaata atianga le au whai ngā luenga, lisi o le waalele ma le kamupania le Boeing, pai late whaapea lai sene, ma le whaamoemoe e amata ta tala le avanoa mō pepa whaatau I a yuni. Tolu aso mulimuliane ai to e whailoa e Mike, wa le tau nuu mafua mai I tūlanga tau tupe. Ta wai fo ia Mike, o le utau fia le kamupani waalele le e New Zealand ngā luenga whaaleleia I waa a isi kamupani waalele, ma o le isi lea whaafita auli wa iai le taimi nei, whaatasi ma a fianga le COVID. Tala mulimuli o le tae au, o le a whaalautele I tua le polkalame a le mana ake, mo le maloloina o le mafaufau o whanau a o ngā tūlanga lua.
E 5 District Health Boards fo ua whaailoa le malo ana nafi, o le ao o iai le nei pol kalame tā ua tele mo whanau, e au fiai Northland, Bay of Plenty, Lakes, West Coast, whaapea manukau. O le mana ake na amata mai le lua afe se fuluvalu, ma usilia ma le fitu afe whanau a onga ua mawhaiona fe sosoani iai o lo o boli be sa waina, a afia ona o mātua te tea, langona ti ngā ma le whaavauwau. Saunoa Jacinda Ardern, o se taimi le leile nei wa tata waiona whaao o itua le nei polo kalame, be a fuai manatu whaalia. O le a whiutanga I lava pūlenga wa onga ma le DHB whaapea le community, be whaafewheo na tu whaatasia ma whaao ngā le polo kalame. E le o manino mai fōfuanga le malo, po a whiai whaalawa I tele ai I le atunu atoa le nei polo kalame. Tala nao le tae au manu wia tele le nei aso.